Geto FM. Akarina biashara musiyolare gembe na the botala sarane borabakuwa mibone kondoretie intobuyona kinya nyomba sio kumanya na mburere kura bakiwa kontoko kotena ndrene njimbea kinya nyuma ya thirikari nene utenga mbeca ciotethi na kurira mibwe kaumania na mbura yeteta na mbere kura ya El Nino a biashara taunini alara na akari ni baweta na mbere kurira ni wase drene njimbeya nyuma ya nduka na biashara sio kuingwa ni mibwe yukumete nyumba sio ngekuro batona bakwendera into thoko ni maratathi antu baimbite neo baba bonda bonda kukaura batona bakuitha kinya muntu atera agikastoma metaro yirire yanjirwe nogetura kurirwa ekunne kwa kenda nto biashara sio ilitika boboya nduku wetu kama mwananchi na tiro kando na nyumba yake na nduku yake alafu mutara yokenjwa yokenga kama mori no agari aguraya na mwendia kwa tuka batio karibiana orone boboya mutarone tukiona customer na rere uba kula umathirikare kaunti emero ndio tongere bwanga vana kawira mwangaza ndwangise kubwithia barabara sekena na kera no ntuboba ikaneria no kasuka ita kokaita ni marine ya kwenjo ya tiutethia itaronge very season tirape na problem ya rwe kuria na barabara hii mtaroende ile kwanza bato promise for the last 2 years when they were making the road umabangeta utamutwati atwira barenda kuwithia first phase weka mitaro iko waningari kila wakati kuona marina ya botia marina ya mwende dangerous tunaenda hasara kila wakati kwa sababu hakuna access to our business ene emire county area tia ndani tia affect kinyani fulani nyaita okueita eliamba north ni mwesio especially mushi yalara nonto na date kaide mayore na maua utema ndo substantial neto kuona ke prepare ndene manto ya mino to watu kwa tuna mitaro proper drainage na manto yake ya mainge mkiripotra Geto FM kumalare gembe north beta dokas oledian toiza Geto FM. Nani wambetaka uli o mathuka